Ikan tumalipatan kun ato'y pusok uray nu awanak denam ti tunggal aldaw uray pa'y dutawenen iti naglabasen di munton ko na nga malipatan ka hinggat tumpaltanen kanayon nga agdagkaniyak timpay dulin mong nga ayat ngay sutiin paay mo apagbiagat uray nung may sa akto payen ganalamis abangkay di munton ko naen amalipatan ka inggat tumpaltanen ikan tumalipatan kun ato'y pusok uray nu awanak denam itunggal aldaw uray pa'y nutawenen iting naglabasen di munton ko naen nga malipatan ka hinggat tumpaltanen kanayon nga agdagkaniyak timpay dulin mong ngayat ngay sutiin paay mo apagbiagat uray no may sa akto payen analamis abangkay di munton ko naen nga malipatan ka inggat tumpaltanen di munton ko naen nga malipatan ka inggat tumpaltanen di munton ko naen nga malipatan ka inggat tumpaltanen